Nepu dianu puketze. Gizepete, ne keni fe tsepie Jehovah kishali. Keni sedi Jehovah liechali. Keli di pomhozunu vorli. Neko Jehovah kipenyo fe silije. Uche keshus pozo. Mu we povie. We potemie mu po ritionu kokozo. Ketezia kakesh sedi po charegonu lelie. Tiu ketse sedi po kilionu. Po tezilie mu po zatseli. Jehovah vitala po ke krie ke chachebaya. Mu po ke dieto tepu petekogi zotio. Disoviwe. Ok, like it, Jesus Christ, ZANUO, work ba, pete, kelulasia. Ogo, kedo projection makro technical issues ko parwas lanu podiego J makro stop seta, sla nyobu versus nu di nyogu chaya. Ogo, wakeda sandeo Jubilee team songu introduce sa mo jedori chena podiego pamnai shimoderi ATSI o kizedi nyori learn it mo nyon podiego nri o kize kelidowe na Jubilee team songu pupo sie pupo sedio cross ni sedio pupo sie pupo sedio pupo sie pupo sedio ma toke jako
sa pete ke zeli pu sie pu po se tu ha to ke ja ko pu be si jo ke di ke cha che ba yo ne vient pu pe te nu Jehovah nie pe te die ko Amen. Ồ, chế bê tế cái gì đi, za lý cú hiệp bên ngoài suru, Giêsu kỹ sư hồng hồ đi tiêu, course, bố sa lý ồ kỹ lý vaya, ta course sa lý verse bố xia course, cái gì kỹ lý giờ lý tự kết đồ, Giêsu kỹ sư hồng hồ đi tiêu. 기부고 시타리디 그제 제 아포스톨고 케펠레디아 아포스톨스 크리드 오 그제디 게멘타리 펠리도케 아포스톨고 케펠레 아 게코토 보 게페뇨페 디무 기자 츠케슈 지우 보 뇨플리우 지수 크리스타 우 녜부 벨레야 보 게메사 로페 누누 뇨니플리에 Re Pusefe Maria Ginu Penyolie, Pontia Pilatie Nunu Gemejelie, Pepi Pedu Si Ginu Goa, Sieta Mu Krua, Po Jasenhie Kesie Nunu Sielie,
Potiki Kote, Sidi Kekoto Kepenyofa, Upo Zaza Bate, Sununu Bo Kiriko Mu Kesieko, Ketotio La Zurketio, A Beleya, A Kemesa Rofu, Bede Keju, Mu Kemesa Ropo Ketru, Kejo Kemuko Vakiliu, Mu Temo Rila Kesiu, Mu Kechachie Kefi. Malay dene, Malay category. Chỉ đó ya không mà chặt sẽ để chỉ đó là có thể chân đen không biết ni thor. Category uses it rồi thì sẽ vào rồi bây giờ cái cái thật đấy
que van a faire que des causes de la voix belga cela c'est que c'est que cherche do il va te il va le team que je ce que ça c'est au que digo mo que digo ni pu ani pu ego c'est dans l'air disait ça ne va ego que nous toi dit work le hago la c'est c'est qui est comme je me l'auto que ça quoi ani pu mo c'est toi que charge 아버지 시리 어디 로버디 고제 지훈게 후즈레 노노고 제데하디 그자기 마지막으로 뭐죠 니자보게네 신기 샤도가 주소서 아니 부노 해오게 차르냐 이슈도 되냐 바보다고 알란다 제 토르도에 아니 부저 와시데 제 바보다는 라리 해오게 후 유비시게 후와 니부노 해고 고세베조 해고 그 본도 세리게 메고게만 하게서 누버데 해 지훈이 부 포트는 소벨레 c'est des héros mais sur mon réchaud bien puis héros mettre au réchaud héros moi bien puis là non j'avais héros pastor mon postaf copette go c'est que le chile une cobu côté que j'appelle comme ça héros que me hodie à bien ouais qui sont héros qui savoir des héros chaque des programmes que je cherche bien héros qui sont sont des métiers voilà un soit héros ni là que j'avais héros c'est toi il lâché refuse 해고 막 호배도 뛰기는 너 해고 막 호배서 와서 그때 고수서 벨레제 세바보다 어서 쉐노 해고 세 해고 막 호배왜 슬라 해고 붙게서 우리 아이베고는 노자서 해고 소서 해고 메토 메시고 그때 고스만 도구만 실래 해 프로그램 해고 무슨 내가 저거 그때 고스만 도구만 실래 해고 스게 메디세 아니 그 해고 개와와는 뭐 내가 그거는 해고 네 괜찮아 그때 고스 우리기 해고 마지막으로 시야 뭐 해고 그 차르니스데 해고 그 차비스 실세고 지사게서 서서 해고 레베세고 니베아 니부저 봐 스메 뭐세 도서 셔리 니부 해고 스벨레제 해고 프로그램과 제 리시스 또 그거 부서 셔리 세우스로 니부 디부셔가 또 부서 셔리 세우 아니부 그 워딩 레시디세 해고 뭔가 쇼고 뺐고 쇼도베 그 차트에서 제 리스에서 문제 도시디 그 뭐가서 세오니부 내가 봤다 먹어봐고 보트가 그게 리스라디 해고 어디세 이제 후도베 슬라마가 봤다고 사람도 그만실이지 해고 DIEKEPU 부서 셔리 아니 보고 보이시 yes which 이디세 세하고 바타지가 도수세서 워베게서 라인도제 뭐자베서 슬래 그래서 그메디고 도메시게 그지고 해고 무슨 대표야 다리도 바다고 프로그램 왔으면 또 실래 스게메디 아니 보여줘봐 해고 저 기샤모스 베빌레 저 해고 주빌리 볼랑시 해고 마리피제 뭐 디실리 뱅우 디시오는 보여줘봐 대해서 돈은 뭐 그러나 데레게 우실리 버도 대 해고 그거 워세 데레디세 디실리 뱅우 지도 디소슬라이 마리 피제야 아니 그 노잡스스키 가서데 타메고 그게 그 노래게 비디세 잡치게 말리게를 실제 거네고 니부네 부게서 디소자포리 디시니보게메 디시니보이 디자보게메 무슨 스게메게메 니부 디실리penwa 해고 타메 쿠포포리 솔레 소소 포르실레 다리 예세가 루메고 봐 세누무디 와서고 세세 제가 세도베 무슨 소리 디자고 아니부 non to sema documento de guardiano se ZHAPU special che le uscite si dico programma cosa c'è sema documento de agua se credit se vuole che tu se delle di capitan per le shawe pu jesgo ni pu hego che già siamo che subito giunto si tenne che to se di shajoe pu jova no kai corgo e come ole e come missionary go ni pu yan hego che vanno missionary che se se tesce che ci nei casse 아니 보여줘봐 이게 호스스 도매 이미지가 호스스 도매 저 텐게 호스스 지메 어서서 고리체 보여줘봐 해오가 차부부터 그 소제 이리 이거 부분이세 잡부시 잡아 사시디 해면 실리가 먹고 실리가 저시제 보여줘봐 때문에 짠 실링 어디세 시셔서 아니 보여줘봐 서라 미셔너리스 고사 어디 잡부시 심을로 때문에 짠 실리겐젤에 슬라이고 슬라이 샤야 노고 뭐 홀리세 골골리세 이거 뭐 개맹아대제 이거 보고 스쿠리제 내고 시키처 히지제 로프 저 이마 사로프 이거 샤타즈 돌리로
如果你多了位，你不说话，我就是不来啊。那个还个没那个，我的个可以来跟着的，但是我父母我这多了解，那个就是来啥呀？所以那个说咖喱那这些啥呀？那个 government， 那个说咖喱不是些哩，只有你不，他没啥个对些的，说咖喱是来接，啊你不那个说咖喱那个 city。我ไปตั้งไล่ชาวไอ้แม่ก็ชอบว่าก็กินก็ได้เช่นนี่พูดว่านอร์ก็เลยเช่นพูดว่าเสี่ยวสอนก็ทอดเนี่ยพูดใช่อันนี้พูดแค่แม่ทุ่มแม่มึงเสี่ยวก็ได้ทุ่มแม่ชอบแทนแม่เสกไปกี่ชอบการเสกไปกี่แค่เนี่ยนี่แบบเช่อันนี้พูดว่าดาริกาจิแม่ผมก็ได้ก็ชอบเช่ชอบการเสกเลยแค่แม่ก็รู้สึกไม่ได้เช่สกแม่ให้ก็สกเช่กลับไปเอาไว้อันนี้พูดว่าสามให้ก็そこから一切まどこにすれてでしゃや、你不，这个呢，你不就话在帮那些那里，然后在个别这个谁自杀是这个不法的些，给在个你嘞，啊你不给在咋给那给会给个你嘞的，拉塞，也得是老多，你不能说是在那个过来，在帮那些个 program 那个叫个别这个，在那都个面是的这的，也在的你不就是克里斯塔，给那个里咋是你给小诶，阿门。
ugo chero ke chati balido mu seye cha ke to uliro sikim la chadio mikakra teje ho si bada meche de ho me hedi uki buyorbi unonedi meje simo bada liro sukolanu teje ke dio pusdo October 4 he vogada dio bado jas sedu bapo kipo Kudi South Honak Lake nu bekre krugeje onunu zid di pada sidi kirdi Tista River keje baya musunu krukirdi suzedi Tista Hydro Power Project Chungtang Dam siasi musu be power dikirdi temil hukaba uki mum hakakra peka wakaja tezeni bete sibado mahanum ha peka ke waliro chape bridge care se mu ki nyebodi care nyebodi kreke nyekibo mu temili ro me mefa peng nye mefa pengu kibo ke mejebasi mu hagodono me nye tenye kibo liro vodi kem gonul huba mu teze sila kaja Chapahime, vodi ke krohi ke ba, samiri uzuv, dan hedi ufa, peje ke ba me fa seki bobasi. Musula uko ke zedi sikim mernaula cha mu haunu ke cha cha pengu se chalina mu uko ke cha cha ke kriba ke jalanu ke zali di chalina we. Aza za poketonu ke bago boliro ke ZHAPU ke penyofabu tirako mu pe create crew ke chako ri ke khashi ke tola chatyo she haki ke ba aza za haki ke ba koliro temie uti vo ke ta ki crew ko mu ke meje ke ba kola chatyo ke penyofabu to furry ba pipe utse ke tola chasje she avita tie pometsono avita tie ko boliro Buke shikem hedi chepahi ko mu suzedi sorgari mu krotho ke krikeche ko vodi ke krohi dim hatho chek bagola chalina mu ke panyo fubu gor goshe di ingom hatho me krohi dadi voke ba hori chek khile ke to la chasaje seshe avizate poketon ke bago boliro Sikim nu missionary miri baya ABCC missionary mi ko musala ke panyo fubu goshe mu Ukobu poti haunuri ke krem hathot shashidi japorich ke penyofa sika momeburi posile ke tola chalina mu hopu ke bagi ingo teje silia ke cha missionary mi cheke to miliro natural disaster tiki gono morita tiki gono o ke krese mi peke ke shagino upu ke ba o giri hathot cheke shahago gina mi o jisu krista ke krengolia ke cha sus siba sala Kola chasa mupe sonu ke ba ko boliro sikim zokamo zu ro tasiro poke khabaya mo salanu unko zedi border ke hega ba West Bengal nu Kalimpong thecha honu ukigo ugari go mu chagori pe ka sewa kata suripu sala Kalimpong West Bengal nu ba ke gola chasa dame ko ke zedi ke chachale doy Poti honu ni po sikim na chali bi pe khagashlam bizi we ni po he ko ngo ke ngo kikim hedi ke me jeba shi ke jasi tomo ni po ngo ki de bo ke me jeba shi ngo to phagori si tomo ni po no he ko ke chan so ko de ngo tse che ni po jisu teni ka pra si mo di ba do mo ni po no ha ko bu no sheri Uke mer je ke tati honu ni po non tho ngo bu no sheri in sikele ti bori tse che ni po mo ke pri mori e missionary ni po mo ke pele mi ke ba ko bu no sheri ti honu sheri ni po ke zedi ke krem ha tho che ke shikinuri ni po ni siga mo me ke kresi ke mo mi bu sheri ni po mulie ni po ke thogino ke krigino ha thogino ke kresi ni po ki volie ni po ke kresi ni po pele le ke che tse che ni po Shiro ni po tira sakato ni po ba ni po shiro pekri go shiri ku ka jawi ni po jiwi la volie ka ni po suri
Chilevis la ni pun hago no shiri ni pun to go college ni pun ha pate ka khasa je Amen. Shitiro uko uko peteri news ko me homu praba kerche ga dinuri kerche sebami je Israel mu Hamas uni don der her sir bade ke je puli vidan he uni donu ke je shomu ke honyo hala pe shodi der her chakaba hanu Jewish ko mu Palestinian go donu ke je shokaba ho thje Sapudali ro pus televi mungo mikakra ukiri sipevi ko bado deri pocha liro haude ke su sapure hakakra seva ke khekabalanu complicated segaja thje bode mu deri pocha ka thosa ngoro nationalistic motives lanu ke je shokaba utho useye sen ke je kekko ke sumu mi bunu umho din ke mo holanu ke je shokaba ngo pete siba mu holy ro uko Israel me kita te zo shiri mu Hamas ko Palestinian ko kita te ko shiri uko honyo ho pe ka ti wan ke ja o ke le su sem hat shaba mu me pete mun he deri kro hanye donu micropoliro ke ye ke jo kro su sabab pre Israel me kita te zo shiri mu Hamas ko sa uko pete siba ke ye ke jo kro zo mu surprise attack idi news ko no puba le ka monu Hamas ko en Israel me peka kada suripu deri uko je mohovoliro ko hat thonu tiche kre ke je vokata tiunuri sedere musala haigajam hathosa vorgajo theze kisi mesa ularam hapori ungomo mususa expect server zo ke je subu nza azime fabo bless ka prayer po di Israel no Israel University Jerusalem University in Prabaya musala nza theze sikeligi me poriki theze ke choi linganja news ko zomali rasala pocket social kim hedi der hola chadoga ke shigi poe ha ke krila kim hedi chadoshi simole ke shigi poe ha ke krila zoderi kacha thosa kro hanebu kerachlie mu sidi ke zeke vi la chasaje ke chapu mu we krista meche ke chasa temi go bu ke zevi tile je ke ja mori u dono ke ze shokaba u problem go sugo ngoni ke masaga wa su salai chai ge me sen he deri su chale ge to su ro tiro pocha ke ja tho mu chale ke vi ke ja tho sa ke ze ke vi waru ngo do no ke ter ha cha ba ho pem he ti wa ge to su ro ti chere za me che themi zo ge la deri ukubu no ke chla le sidi ter ha se de wa ge ta hori se ke ye wa kel holanu ngo bukar chla le di ke ze ke vi kita tie vale mo sho ke chalanu ke ze chasna hazari ngo ke ze sho vor mo honyo hala pe sho ke vor honu ter har cha se vor deri ke ze kar chla le di puti hoyala ke ze vila le ke je su se chvor musala ugo ke ze di ngo bunu ker chla le mu ter har se de sho wa ga da hoburi ki ye wa mo le ka to la ke ze di babo Israel me mu Hamas ko ngo dono issue ba ka ngo dono problem ba ka je hola chasdo me ipo jiso na ko kre he ko me shiri ni po he go bono ni po me jeri silie mo ni po he go to he go dono ni po he go to he go dono ni po ke ze shokaba ni po honyo hola pe shokaba hagori si pe vilali aga chalam pe zibo ni po che ni po Israel mi dono Israel mo Hamas ko dono ni po ke ze shokaba hon ni po non to he go ni po sika chomo ni po kitte bori ni po potika cha pocha ke kri ke chano ni po ke ze vili mo ke ze huligan je ke ni po haivor ke ni po non to no chika chozo shiri ni po no pocha ke kri ke chano shiri ni po non to intervene chla sidi ni po ko buno ni po honyo hope ka tiwa ke chiri ni po chmo di ha ke to bolie ni po sala he ko thiezo shiri ni po he ko ke cha ni po he ko ke chaos ni po ngobu
keze nipo keze karchilali musili nipo temigo bu kemeje sewa keje nipo susa chagado nipo no susa nipo mandomo metizo mo nipo non tongo ngodo no nipo har keje nipo te harchiladi har gaba nipo no hago share chese nipo sidi ngobo no nipo karchilali honyo ho ngumeje lali nipo honyo ho se temi keje susa ngulali nipo keze vilali honyo ho krilali mo nipo ukelle ke ye ba keje hago no shini nipo thoso se bemhera se bocasi que somos como lang ni po hego que chaho ni po hego chagas ni po bocaki krigijun chagas hago bette ni po non to mado no erneli mo mado sedi ni po que chagala be hego tseje jisu hikala ke lezo chase awe amen chili rom hakengu le do sala ashers ko keseje yo pejer kholi da me KECHA watchali doe nipo hego bul ke zala vodi nerso ke jati hono hego bu hego ke ba nipo dono ke duye poisa la vodi nerso kino ke diula ha thola khalashili ke bi pati hola pezi we nipo hego bu ho khakeshin zo shewe nipo nkino no THEJA KECHA nipo mori hozie mengu da kada su si che he nipo de hego no khakeshu hyo ni sidi khashili mo nipo non to ho sedi ha tho nke dilano hake vi kechu no to sedi mendo kim he chile je jisu zanu chasawe amen give you hungry la ke penyu be jita we ngo ti jo ba ga ja ho de ba ho po ti ga ja bu ga zla ni bu be jiba ABCC program engineer ti pastor ke THA ti zo ga zu ngo so so mi ji de zu le ga ta la ti kwa ga ta le ngo ke hu bu ri ke ti ge nu u pastor mi na sa chaba zo mo chasi ba zo there is a word 오라 차가서 와리 마메이스고 이전도 뒤에 응고 pastor고 응고도 그 바하고라니 부베지바 뭐 뒤에 츠스게는 볼리로 오고바게 콜리 시에디 건고부 콜리 이딩고 매츠우게제리 오라 차스도 왜게 저와 렉게 달아 응고수 츠스도 왜 단지 pastor고 콜리게 리수서 pastor도 pastorino pastor 제센 pastor 메고토노 시에 디건고 콜로모 디건고의 콜리
我老查个不给，给我不我给过了查是，是这里查是，哎呀不是说那个搞完了呢，等我把手过来，有是这里我更要说吧个这说吧，那我个查个自己说过了查是的，那人我把手就先不 prove 把哩，不 take 我的自己recovery 吧，那个查什么说吧，那我不老查是，也美国人那里咯，不符合头。kurur koliro shwadi mejiba puri recover suse neri ke kose mo shoba anu ngo pola chasa gele su chudwe mo ke cha nun nyu to legelio kosa siri su chageli chido ngo bete che thalido che ke pastorko bu kuturi do mo ne ko ikunjo ngo buridam ngo jirgese ogola chasa gele chido machaga chasa do bati bido KEPHRÜ 이거 pastorko bejiya we ani bu nong mejin to pasogni go form hasimala ka bego tsidi go bu ti he go hu stabe chatabye ni bu ke THONO lukor ligazo na bejiya we nong mejide go michi tsga ma ya sasji ani bu de go bu ti he go hu stabe chatabye ni bu go bu jo bu tsga ze go hu bo saba ga li sasji ani bu go temizo ka tsla ka tsga na go valigi vi seba nong mejidi no he go pastorko shi ya le ji 보고 기그루이가 yar리지에서 제 처는 거서 우리 크미고 처는 거서 고시 농 미지디 더 기그리지고 서고 비서 본스디 우고 첩고 고소 먹고 첩이 쓰기를 쓰지디 우간 비싸웨 보고 뒤에 이거 빠서고 잡이고 쓰사웨 니부 농 미지디 더 이거가 찬스디 이거 빠서고시 크루이스지디 그 크로타자가 작업때 예수그리스도 아라글린 사사웨 아멘 뭐그 후선우 아여 보고 저 쓰기리 소소有个位。Potike vi hangu ke le lau ke penofu peje. Che do ugo KETHODIE KETHERÜ proketoro che do ugo DIEKEPU sermon mezidi kakashu preledo. FSAgo po senunu KERUDIE ketso. KERU presidi ugo KETHERÜ prokelidi verse tella KERUDIE ugo kezedi prelome. FSAgo po senunu KERUDIE po diechayoro Kristanu rofer THEJA Krista nu tigi rofer THEJA niu kopie
u ketsu u kepenyofa u nipu Jisu Kristanyo pobu THEJA vakelio chiliji. Potio pomedo kevi kize Jisu Krista ginu upe viepie ponyo nyotonyo chilete. Po u ngumeje torkecheu nunu po ziepie urhaledi uke joke muko vasha. Pom har ke vie pe ke toko tashe uke. Sidi Krista ginu ponni po medo ke viko tashe uke. Krista ginu we tekari ngulie. Sietsenu herpie ketiotoi, potio pom har mu keleu medzidi mapete tsatisha. Sala nieri poginu nie kethodio renye ketako su nie kelalie dile ke viu mu. Pelelie ke tako pupie ke je ke mesaro fu nie ginu mohor veliete. Sesu urapie u ke penyo fetemie chekelie liteuzo pozayu tsekelie cheliji. Thank you. Potike vipo mulagelela kepenefe beziewe. Uko jubili ni THEKHRÜ no vordi kehu se debate mo tieva uko THEKHRÜ no pisede uko debot chakabao liro proclaiming his praise. Uke penefe ke tsepie shekasha su KRÜTA. Kehu ko Baushiri ABCC no hiko ker tsili ro kehu no kehu circle no ker tsili ro Jehovah tsamo moga kehu jeke puli ro uko Jehovah tsamo moga ega tse die po baya mu Jehovah tsaya ga tse suli ro pocha vase ke chatse ga tse moza mu vase be pothala chla ga tse bisedi Jehovah tse ke tse kehu de kehu juro tsayamo isidi diesiki je potar hiduya. Ugo kepenefet tshegeje tsemorosho mu pete tsebazo ge susule. Muzla Jehovah tsayagaja praise the Lord, mori praise Jehovah hauha ugom hakropo suse kepu sashniya. A atho sezo ge liro. Haidi kepatha ge Tipunu moliro mori KETHODIE provodi ugo teni de no bapi gechlanu no su badaro pragachu zomoliro a ato akasenu zogachu liro Jehovah igachu puzo yamo muke dipo laga igacha su pochagro bagachla asu ato akiridi semo gacha su sa chya ugo ke dipo kalenu no THEJA pozasu sebashi uke penefe siba. Uko keleu siba ke chala pom hapo uko pejot ke to suso diesus sizomolivi. Deri pochau siliro uko poza pop personal zao Jehovah mori ibri mediano go pofe parisi modagacha YHWH
YHWH perkelibo mode deri Yahweh igachu vodisu penyoba mu uko YHWH kachu nunu su ke dipye vordio ko tiesegaba Jehovah igachu ke perodi fukavonu su ke kheba mosla pop personal zao uko su lezarovito nye gacha susari ke lesi gacha puri ke pusashne tha kids tiche me fe pengu suru voda jinhe jiga chati puno Shalom Bible Seminary sede par bademo chatigi Bible Society of India kichatienu no teni die Bible habu version kenya ta shozole po seba morosole ikacha die po party ugo denomination ke kriga chago ke KEPESIKECÜ aris no vodi mi ferne mo mi ferne ga batiu no ugo tuke diga vogo no kiedza ke rie liro ugo kepenyofe isi ke chme sekropori Jehovah igachu bada salanu no tuye ka satchga voru no pie Jehovah khawada di uke penyofe isi ke shno mikropo ke letchle mode ugo TSALI dagono jashri Jehovah iga chakropo chwadi ke penyofe morini pu iga chakropo seller ka shno ha die bu pargatano no ke fesi ker chigavono miepo puga jesu hegowe uke pen hegowe ke penyofe iga jesu selelo deri Jehovah isi zodo su sezodo isi mupom hapo pusaga jo liro nipu chata khasba mohego sueke dilelo su sezodo isi asla siedi su perliga jabo thotirir krabaya ugo kepenyo fe thawe nu thada heche kekrila monya KETHODIE no ugo teni dieno Jehovah isi ke ba pete Jehovah igacha YHWH sezomole igacha su ke pushemo deri diaho halapar isia mo ugo tuke dige vor hakoha KETHODIE kim het tubashi ga penyo thole ke view no thushse ga su chvor zo hakropo ka fetsile tsole ga mola chiri hasiro re disata le ke view no ribadre chiro hakya no go sedio go metcha Bible chvor je mikropo ukrulia moto ga tano no so shiro fu chatha khasba sidi translate ka sala ga riba mu translation ka sasno mohole liro translation ka sasno mohole liro to take it to kusokeriet to first verse in the scripture first verse of the Bible translation ka kragaja sosri mushaba deri piketi gata ugo hairopotu dole ka chata kinu no ke puli mogata ginu no hosho no moreo hiasu ukruya sizoto edinu sedi sigata no ke kragawa sosriba kerekito chapter pono YHWH lermolo chanuliro Elohim kepenyofe isigechuzo la sietseno kepenyofe timukije chagashasupu deri kids translation group ponori to do mo ke dila ka chukro pono sietseno Jehovah verse to know Jehovah YHWH bamo chanuliro Elohim mo Elohim liro ugo equivalent term liro kepenyofe isi sala hai hi ke chukropo ke tidaya mo ke tivor di ugo Jehovah ikachu semori vi ke chukropo no se ke yegata mo sizovor di ugo mesemo liro me message no zo ke ke mi ke hugo ugo dono tige healthy mo ke ri pardaya there you go kezedi lesson gacha po hanu bagatla su kezaje lesson da keriet thogo pentetiu keriet hopengu go kereki tho to kapra levi mie nolhutse premo pula ka su haka mosai tu ga su pelia there mosai thiet tho keriet homiemo tedze ke ye word in city mosai ke no thozen no noa no go shipinu no abraham no go shipinu no hu ka vorpo deri pue lesa da kirie go tugasha susungulie
mu po thu ke chuno lavodi poe thiet Abraham Tiunuri YHWH Pievodi Kegesriba Ogoto Kirikito chapter Kenyano Parli or YHWH Musedede Noah Shiri Abraham Shiri Suko Seto Gata Sri Pu Deri verse Kopo Presido Hauha YHWH Uko Yahweh Iyagajahoha Mosa Uke Penefamo Mosa Unye Kerchagacha Pununu Pozahoha Meye Melody Parkata Susungulie Tugaba Ronhopununo Kerchagachuno Uga Penefe Jo no Lavoli Egypt no Lavoli Divodi Atemikos Prasiparlici Idi Mosaze Kercha Mosai Kepenefeki Pulagacho Liro Dimhano Uko Nzaga Todaro Abuke Dipo di Puda Nza Simoy Uko Nzaga Todara Abuke Dipo Puda Uke Penefe Suno Vordi Toke Prasekere Dieno Asa Azo Ilkeche I am who I am Ibrime Deno Ayer Ase Aye Isi Mo Asa Azo Igacho Kepenefe Zawe Suno Potopo Zapugashes no Mapete go bagacha. Mummy Homia how ha pugacha, Diesuliro, pork ten siri petenu bagacha. Past tense neri pulivi, present future neri pulivi gachas la potipetenu tiokachu, as azo igacha sununu, pozapugasha. Potho pozogachu de, Basia gajaude, Diosiga de, Zato ponunuri. Popeteu puzzole kenjigacha la kepenefe potopo zogachu gachino pie mosaki pusha mutejesno prozakirte mosaki pugachu liro jo novodi pushliche ugo YHWH Yahweh skinu parmo sue nketsesha gachu su pushjesi ugo tiga tsochugo nyabadi no sedi Toka prasoro senu parte mata haya uka vale ke vi yobuba lamnya APHREZO toka prasoro senu I Abraham Isaac mo Jacob ki ke KROTHO ke penyo di pie pengusha deri azai YHWH vetse uko pesishmo isite deri mosaka tunu liro pievodi Kiedzoto chapter, Kerikito chapter Kenyano no su puvor kata pochake diboga. Haula scholar me biblical scholar ko pugecha Noah no go Abraham no go kepenefa zahoha sito tazodo. Deri kepenefa hawe potopo pie temie pesipe ngusa shagacha suliro mosagi no no mubawjiri tioke pranunum hapo rafa pargacha kemhi. Kepenefu we potopo hela sashagacha kemhigacha po full impact uliro mosa hodzul huvor gacha ko mumo gacha lawe e gacha su puya kepenefu timu kijacha gacha gacha sa peledo musunu zo po se kerkre to gacha peledo musunu no tivorzo derit yo ke prauno no o kepenefu temieze keperodi personal di upasega dosoko seprisega ungom ha togo chsidi sikono no potemiego kalasega toka prazeuno pathor sigacha ke penefetie po level ke kripo no ai sule ai azole ke peroga juno ai azole igachu pi uko zeke kepevishaga su sagino pocha as azo igachu mosagino no pe vikolega cha su sake puya mo kolega crash ga this year o ko tiza kepenefa situga mo po zedino sedi ke perovorme sirimo o deri katoleshu provoro kepenefa poto popi hadi progressive revelation bazadi poto uko sile ke viu no chidi pie popesi pengusha Sizovordi Jesu Christa tiunu e poto mejozo temie puchadi temie chelhuvorte temie pesipengu ga tivor la history mo hovoliro temie history we pochaga history mo
kepenefe potopie temi petasha temi pesipengusha mutemi gobu posipe pesulekevi chvor ka Jesus nguwe this iliroko YHWH ke dipo hidi regivor ditie Jehovah igachunu regivor da galiro original Hebrew uliro consonant rebisi vowels bamo mu vowels bamo liro perlirete there it the original script ke wetoliro vowel pilardi kemosi there it provoke chugunus porhiunu no provolia metie provoke chatiki YHWH kepenyofa zapo personal zauno vortaliro ukosus promodayasi tetragrammaton isidi puya hauha YHWH alphabet dieba kroponuliro YHVH kerlamano deblumu v unye fe prauliro po dozaki bagachala so v sus resetaya netsigi vorgacha mo sidi ukwe pragachasuri kapenefa zao sekakrawaro michegachalano per to work to be YHWH bazo shiri ukwe chu katsevoda mori pragachatiu no supi Adonai is the pradayashi mo Adonai liro nyepu anipu isi ibrimediano so like a two no liro YHWH tuzo deri pervo tezu provodi how ha parda liro pragar crash mo u fe prauri pozao situ modi pugar crash mo igachigino Adonai is the provodaya dosi let's pray to tiki Old Testament kapatao po THEJA puga sur krabaya po let's pray to tiki ugobu ibrimi dia hadi provoga chutino ugo judami po Jewish me po ugo patabasi praketherga vono ugo classmate polio provodino su Yahweh isishasi mo Judamie kapatasuliro no pumade you see no get the bolasidi praga idi su kerhia segashapo zebo po pivordi hego kipusha sala Judamie lawe kepenofo zahauha keketo ukeritor puri miche pukakaro ke dipo kemheda isi mu THEJA pusaga copies ko how ha two get no sheri Catholic copy pekraga vorgono oko copies ko tuki agajago tubadi no city tiets hako papyrus ko gino tubayado two wordi YHWH how ha yod he vow he uko ibrinuliro Greek Hebrewnuliro sukode alphabet ko su two get mesedaliro relilie Morivodi chasetsadi relilie ujiegori petolalie vodi ujiegori metiwa zeri relua isidi lavordi no sidi tuya kacha katso pubaya sa kapenefa zasu seke krwasho tomu turiga krwasho mo ikachigeno su sivor YHWH isikabasu pofeprasimo katala no ogo Adonai nipu igachono ADONAI subado so alphabet kerego liro A D mu O so sie N mu A ilabados la alphabet ses nutsle liro A O A suko parlido mu A O A suko pivodi YHWH suko donu khasliro Yahweh igacho parliba Mu Yahweh isidi ugo senye su pusedeti vordi kano tiche krikere soro so pier kano tono de zatie katolesho tuke di ke vor German me influence ba mo why susa ibrimedielo Jesu bamo pofepra deri Jesu gosa German ko kitsa tieno no ti mori latin me kiate ko no ti de ke yevordi ke no ko why u ke di bese jevoda isidi Yahweh igabao ke no Jehovah mu deblu sheripie vava isibadi
utini dino park juliro Jehovah ECD selide pocharo zivor mu ugo salanu no Jehovah egajuwe kepenefuza miese mikeri seyagaja su mupuka krwasha toga jarhu no so several gaja vordio go tie diu chabaga jasnusa lesson English translation go do niegoto NIV no shari marika krigo no mosliro LORD pette uppercase suliro YHWH nuba mo English no shari Jehovah so translation carrier thokropono to do mogidoshi very purely modern translation go liro po how ha kepenefaza po personal zao segaje ukerimu egachu pette thuke dipsedi ugo tie Lord LORD capital letters here uppercase jununu segata such lago praise the Lord is about your praise YHWH su zeke kebazo deri su pie pochasu sibaje gtlanu no ke pusha mo pocha ke kri ugola ke meye udon he ke benefit segeje su ugo ke huju ke benefit cha mo moga ke benefit cha jogo Jehovah cha jogo Jehovah cha mo le edi DIEKEPU ugo to ko ke hu label chwa ga je su e pie si to da sho ga je riba mo mie ZHAPU ga jeri sia ai posa Jehovah cha ga mo go de iga je sri ren ne asla ke hu punu puja a Jehovah ki di cha mo da cha to ga je me se po THEJA thade bo se dil hu ba ga je deri aka chano va se po chesha va se be se po thala chla se ga je su pi a jo cha ga mo lanu no mu uke hu risia ga mo lanu no mi ugo ke hu ZHAPU ga chiti ai ke hu juliro Jehovah cha ga mo kal hu ke hu le ga jeri puto ta li ke vis sriba deri mha po le se ke ugo va se mi po chesha ga je su e po cheda mo ke kripo no po chega je su po chepe krado ga ugo jubilee khrhanu lerle ga tala no a che do mi po za se di thake chisna ba porivor wa ke ugo planning committee chairman ugo ke patao ke viacha die haige jebo ke viacha che po che sa de me sum hapo su pe ke tha joda di sa siwadi ai po che de ige jebo le to da levi deri po che da liro ugo ke patao ke viacha liro pomhar me che mor sho ga chu pu ke me che se ya pokrata vise mo pokrata khrono no go hadim ha ko metso sedi taja so ko push liro po cheba do zudimo logo ke benefit chega cha chieva ugo ke benefit chega cha ho pese ko di bot chega basuno po ke vi mo po ula ke di bot so ko pu per kraga cha musu ko pu ga su e po cheba ga cha sunu se leshke peshe pese di ugo sishke ige chu kiri suha pochani ko ga cha susa lewe au lebadi no se di ke dipum hidi so ugo ke benefit chega cha ho sisa liviga su lege shtiki che do ugo ke zedi pherga cha pole efesa go tuthe ugo tuthe po kuso senu kire die hano ke benefit chega cha su ngupe vise how ha kuso senu kire die su ko ha verse kire kenye ba mu verse kire kenye ha ko ha Greek no liro sentence pozo let's see simple complex sentence pote mu haige chipono no le levinia paul efesa ko les tu dadi batzule muzie kapenefat hese de muzie za popenuerly moda full stop khasule simoda kapenefat hege ju lodi hadi pargatar hiu ugo teni dino share English kono share punctuation full stop ka cross so podono to dado deri Greek news oga liro full stop bamo verse kere kenye ko sentence pozo slanu leka shuno kapenefat hege ju no chese dele moses tuga ju tupie haizodi lodi poto tazoda ga hipo kapenefat hege ju no temoda ga mo
how no pergasha uko kuso seuno Kristano no tigi rofet haja neo ko isi English niliro every spiritual blessing neo ko ga just peteri puba levi mori cross se ga hu no par levi deri pette every spiritual blessing supu uke penyo fe Jesu Christa ginunu rofet haja pette se pette zo 태자기 대부바시 빼때 가비우 츠샤데시 태자우 모호실리로 태자우 카가셔 모리 태자우 김혜시게 쯔스노 보노 가마사르파하고 세고 태자스누리 보디게 케페바게 쯔물리 태자우 카가실리로 보 God the Father 보기누누 태자우 세데츠가 파르스스 물리도 우고 빼체시디 게푸졸릴 호데데리 verse haiga chugopo verse senuliro poe theja khasga cha su pushe verse dienuliro poe uka dalega ta su supu verse pengunuliro upu ponyono chada ga to su supu verse sorunuliro pongu ke mejo lapyu tsga ta su supu verse THONO shiri pongu ke mejo su uka sukel ho tswa ga ta su supu Mo verse THEPFULHUKHO care gonuliro pomhasi pokele po purpose be upesi shwagata susupu mo verse kere ponuliro hape tegori pomhasi chrono tabayaga jasusupu Slauko THEJA igajosu ke pusiliro ke penyo fuginunu poginunu THEJASko posedechdi pargajosu Deri THEJASko somiangu liviga liro po kepenyefa no gityo gatago nyoze ke khele gatago Jesu Christa sili gatago mu Jesu Christa zedi ke ze pochile gatago uko verse kere pragabat go dono Jesu Christa zapi lerdi khega bapi Christ igacha more in the beloved in him igacha lukiaki tupiaba so THEJA liro po THEJA po ginunu sedeshgacha somilaga Kristagi bagatago Kristan nu bagatago Krista zedike khilekatago deri THEJA su kim hega liro THEJA we spiritual gift is depu every spiritual gift Catholic ke we utiki ke benefit THEJA suko ke pudoliro kengu material blessing ZHAPU THEJA suko sununu ke pu pekravor musukori ke benefit THEJA Catholic ka sauno parga chuno u ke benefit THEJA suko liro spiritual blessing su pu pekrade physical blessing mori material blessing basamode igachumo sukori ke krabazo sukori sazo Klamnyo ko lele ker to ke penefe progato tirago liri le yaisi no ke di po chmu kreto shi lepien nu ke meji heche se ur liri le bazo ke di po zie do shi sri lepien nu ke meji heche po te robie pugor tsori chiale isi zla physical blessing suri bat horzo deri catholic ka sauno ke penefe THEJA puge chitiki spiritual blessing su se pupe krade mo ki ke chukopo uko spiritual blessings sasa uke jova shwada gacha jewe po ki mejvoli vida gacha usyeje po chbiu zshwada gacha kwa THEJA ga jathor mo hai gacha THEJA khabiu zshgacha muliwe apole efesa go relier kradi po ha ga no polesho tuge batiki Jesu Christa ginunu Rokfa THEJA pet tenego vida ho every spiritual blessing su pusha THEJA gi gechugo bogo leli vidoga hata senunu su ke pusashine THEJA vogata THEJA group ba tie THEJA ngo ba group ba vorgato THEJA group ba ge pole ugo verse kere kenye preke kergo no suko buke metche seshemo keriuliro past blessing of election
Kids THONO go get that said that verse Dienu Pue Pudi. Pue Ukredi Ubu Pomhotsiki Messamu get George Legatola. Kija how Chigili Moza Jesu Christano no Uke Dalide. Past blessing of election. How Lebadi Lepisidi Haizome. Ige Jesu Levorisia. Uke Penefe Kids THONO. Uko kada se to deshi lele retor kiju chegelium hodze isi translation holy ro before the foundation of the earth was laid isi kiju zomodi kiju foundation hapo chse de dalio po foundation no ki po chse dalio po foundation so kiri thode kiju foundation no chegelium hodze ri po uko kada se to da si de seli ro so uko krno gom hodze uko kada le de Uko ZANUO go mozu go kadasido de. Si zovodi Adamu Ivu nie chegeli mozeri go kadasido de. Kidi si levido ga. Uke penyo fe as azo. Atho azo ike chetiu no. Sunuka batiu no. Pokelenu po hapo leke lioliro. Tieseto. Tije tenyesie. Temyesiga jogopol huvorgato. Posoko uko ngubade mu a uko ket daleda keche a uko ket dalede uko bukama sami chegodola posu pokelenu to da keche shivde salanu no to hafsa dinu sedi ai uko chlomo keche themi ko bode suleli rivi a chlomo zo haugo uke penefam harno kiju rachri parmolo gachuno nomo a igachu e pom harno total yosa uko chlomo dazo deri pom harno parga chatike ke dipoga uko jeme doga shtike uko ke joga chthanu ba na sachi ge mot hanu ba salanu no uko bum na sale ke to la she jomole ke to la she pom harno uko nguge shtike uko ngutseu nuwe uko masaga momite musa pe joale ke vite mi kropote musa there is sitasho ga chlanu no uko ke keger ga jugo jesu christa gi no uko THEJA hago habu potche utu no parli ga dola so so chvor ga jesu nguli do uko penefo ka daleda ga hawa definite decision po Greek media no idea provoke a potence ke kriege chukro baya mo tense potence no mosler oka benefe decision po pet tu gasha su tense no ba haidi hai voluro tidi potor chati volevi more sivoda do igacho de definite decision po piewada gacha musno uko ka daseto ta gacha su senguli u lesliro uko die higa chako tsoya di apoka dale mome a to ape pisha a to Jesu Christa libe sa vietchili u su ka tho deri no ma ki pori into Jesu Christa libe en vietchili ba shi poetie zeng ka daseto moliro sum ha pori cheke dilegenge deri Jesu Christa u ka penefe in ka daseto ka chla no po pie in ka la ke dio chele ke bi po basis su chepie ntse shwata ka cha su suzo Moliro gom haki puri poka da perie ke lela ugo to ugo chapfele kenje kari le kenje cheri le kenje deri po chepi ke jela no ugo ya vordi su mulevi pielevi mulepi u vietchile ke visu suwe vokata THEJA chike cha THEJA THONO no THEJA propiut ke to sus lesji how ha lesli ro kidiu go kapenefe chemoleda jitiu la ke tipo THEJA baga Kusopenguno THEJA zikiha the present blessing of adoption. Potio ko pie ponyono no thono chili deshi. Uko ke dake liesu poe uko pe viebie po vietcheka to lano uko ke dalite. Ha hi ka chupunri le shrevine. Uko penefe mano temie pumata legevi tetsuda legevi sizo liro kidi timuki jitshaga. Adamu Ivu nie tetsuda legevi po sosori lemechezo. Unibu sida jegeju chishmo. There is sida legevi po sunubalio kidi sizo shiri po timuki jitsha temie pelhushaga. Hapo petsenu no lela shlevi kevi poliro. Uko tau
creation status ukiri recreation we recreate ke su nguli musla ko bu ko thar ke se ke po gi khor li ke nalanu no poto sizo shiri ECD poe timu ki jchse themi pelhu ke se su le levi we miepo romie jonuli ro miepo adopt ke li how ha equal status with ponono no thono go ke tudaya ga ja su se mu pole romie tiki thuba romie ke le no mu greek no ha ko thuba ke che ke le su no thuba sala u ke penyo fe u ko ke dale da ke che u ko pe vile da ke che u ko adopt le da ke cha ha puri renyo ke che di no puba mo recreate se ke che di popese thuba ke che u ko ki puba ke che su suwe u ha ke lie u ko jova ke che mo u pe vie ke lie u adopt ke lie ha ko ha die ke pero ke che die mu tie tiu no liro u ko adopt le de u ko pon no ka thode how har kramota da ke che u ko chada ya sidi ke penyo fe le pete selada ke che su no bada da ya sita morivi u ko unyono ka tho unyono ke pero ke che su se mo ha pore po ka khaja unyono ko mezavor di udogi badaya appointment piamo unyono pori vordi urachga do appointment piamo ovodi office pono so pochakrin he ya pabo sodo kise share de vordi babo ndogi basle vimuga sidi thevaugi chabamo direct access musu ke penyo segecha relationship ugo tia har kramoda di hakere zliliro ke penyo fgecha fluki haki voda gecha sigecha thanuri labada da isia mori vodi mi pobuno no ke penyo fgi pusja to pumengale siba gecha messemoda zo ugo jesu christa situliro mi ke kroi semori vite ke chunu pubamo su pochakri KROSE semorosho ho pieke mesiu no ke khoyale no igacha suri puzo de ke penyo famo no mo a igacha relation no we ha pori basa mode ugo ponono no thono chde aba apo idi vodi measure pozeker chlevi gacha su chswade ugo kalhuno ha halege su THEJA ga jap thor KEPHRÜ mi po zeke segato u kerise ai po zeke semengala mi sigacha ka krabaya mo a mi zeke segato su atwa ke thesegwa sigachri baya dero ke penyo femu a ige juddo nuwe subu basa shoda gacha ke glamnya u ko ponyo no chde mo ponyo no thono chegata full privilege badazo how ha sige liesie Kristami chigachunu kathagozado razado there is modaliro uko kepenyole modaliro kepenifase kepenyole modaliro hapetenu ukiriga chikebi e kim hedoshi ge chipunu tyogatasu ukatsugal hokalhu morirer ke legal hunu tyomodi utho uchakhatchwa upiechigwa kalhu punu totalivi THEJA hawar kramota hike Mugo tieke penefeno no pono no trono tsada ga jasusla potseleke proclaim his praise THEJA halashiri mo verse tepfenu mukera tiesia vorga to rokim hega vogata no go ke dase to dasi tiro go pevie pe pono no trono tseleta si deri Vorgato purisabalo verse tepfemu kernu mohovoli ro kunyepo Jesu Christa genunu apete chaka sashemu teshaka sa piepo chsegedo su pu mystery simo baga chakro popie pushaka chasu
thiết giờ cái việc bây giờ cái chỗ po hiện là cái số bây giờ mystery Bible nero so mystery li ro silicon jaga cho su nunu semo mysterium ro deri ke vie pe ke to potie he la shwa kata su mystery po he la shwa kata su nungu li le do chapter se Ephesus go chapter 10 no parli ro mystery po ba mo mystery su sur ke di poga juda mi mo juda ke mo mie ke ze po chagata Krista gi nunu ke ze po chagata ke ngu me cha se ke cha se ye ke ne Krista gi nunu ke ze po chagata su chapter 10 ke ze si vormo dile ke vi ri pe vordi juda mi tsrie deri paul gi nunu pe juda ke mo ko kiri zavote ke hu ra chpar che se ye hani hasidi ke kri ge cha hani halerdi se de mu lerdi no se di po ke po nunu haidi u kro ke kri ga bauzu mo di lerdi po chagata Siedzre chagata, pochagata. Un nationality ke krilevi, u ye ke krilevi. Der Christa gino paga sagasu porhikritu. Porhikritu. Ugo tiedo Israel no tiete herchabaga su jepusha. Kite pokengu metsudoshi. Deri Christa gino no akapelle Israel memu Palestinian me Christa me grupo. Ke zedi siedzre pru vachagacha kemhegatri batu zodo. Su meyese musigecha pokrepo tabi ukesha chapter 10 ke hu no siedre chdagoto prove chdagoto ke ze po chdagoto su hayo pongudasha deri kuniepo in the fullness of time potiu tsovor kel heniewe ha pete Jesu Christa ginunu phaka salashagoto Teshaka salashagato supu unite chilashagato unite chilashagato su chapetsagasha summary unonari pulia mori peteu crepe vordi chagasha mupale puga basusa kunye po Jesu Christa ginno je ki jo mhapete ke krabata gacho sukori peter hela pi vordi ka sapo chishagato susno puba gacha sasa leliviwe mhapete ike susno mikropo ko universalism ike chekle po baya musunu liro micropole gacha hapette go Jesu Christa gino selavor ka sashaga to hauha teroga shori sato ke phuma mire sato ke to pette telapi vordi ka sasato gacha susupuya there you go Paul ke tuno pette isige hauha Rome nuri popuga shake medi Jesu Christa gino no Chalaka sagasa recreation. Chalase parshagacha. Hakwa pette susa pilavordi Jesu Christabu potsu chadi. Hakwa pette kayu susa piepo vietchligato sunus puwe. Sala tioko popio kalake liu chligata sugorisnuto. Mukunya potiki jaka saha hari chalaka sashagato sa kruri pusha. Tie henu viegobu Ripotunu bamode, Kunogori ke meji piketo kemhi, Peragori, Roshiri Ropio Nileke mokato kemhi, Kunyepoe uke Roshiri unuke mejega judge, Siromio pegoto ke prisus ridge datuni, Sunhiwe. Did Jesu Christa gino, Hapetech like a saga shapo. Uko tiche niepo, Kijunuke dichegato, Diesika chepuriba. Musugo se petela vorgato, THEJA higa chabasla, Kinyapuga shagem hedi history. Temie haidi poto takira po vodoshi po purpose ke jpono haidi taja ga sumo definite goal definite purpose pono no taja zenunu sedegelio no haidi taja mo kunye po tavodi potino potitso ke लिए in the fullness of time Jesu Christabu pette mo ke dichladi pette ko unite chepesedi poto po vietchla ligato tipo vorgato su se pushwe Hako tuge juno Paule ke dipo tanuba di tuga. Paule ke diechaba hatiki. Romie je kabese di po je kabeba meche po handcuff chebeba meche. Deri che puzo ge zwe. Che puzo ge zwe. Po paseba da zo shri po kelewe power mo ge je. Po kelewe che krewa mogacha
Deri po how to see mo vodi ki just said de ke liam hodzunu le do de sidi theja thesi work to so ko pette le bisidi po ke die chaba ga tri le mo dan he verse kere ke ni ha ko ha ugo tu ke ki nu pole ke diri chaba ga ke lesson re ba mo da le viso la mo ne po theja thono no tiu no le sidi thesi to work to ti ha ko pette le di Jesus Christa gi no不可本非他家他得不可别，我只是我个他，是个是来的，土得么个这，而里里西么个这，不太拉吃我肯定是的，白拉是意思的，还个做土个个这，是不能够来里为，他家个说明别个，不太拉no，可说个人个人里头，把来不个这 in him we 意思，不会juda面，啦juda面别的。Verse kere seno in him you isila juda ke momye ko Gentiles ko sala theja susuliro hego juda mi ko shiri juda ke momye ne ko shiri mo verse kere dienoliro to our inheritance isi uko pette vir heda ke susupu flatye ha pette chaka sakasha mu Jesu Christa ke no seddesh di rich par ke how ha moholiro KEHU nungu pe vit hogacha mu KEHU wa su ZHAPU che pe vit hoshe mor shogacha suswe ugo theja the te bobadi thie kemengadil hu to livime a pusa kile hoda deri posigi verse kere penguno kedi chapter po thela ka cho theja the te bobadi simo to da ya sala paul ka cha isi ke che bobado ni author permanent no shrevi paul ka cha suno hapo DIEKEMU poliro that they may know, that you may know, you see. Tejabase, pette kapian zada gacha, pette kapia zada gacha. There are su simoto daliros tejasko se nile kenjes la Paul efesagola chagacha. Ugobu teja te debo kapio go tsuwata gacha. Ugobu pochapo la silichi. Aleba gacha tedo ugo su piogo ga chachel rivin here. 하테 데보 가벼고 쓰시면 아침 혼자 데보 레버 뭐 이게죠 나부 버차실이지 우 가벼 쓰셔 내 비비오 위치가도 왜 spiritual discipline 봄에 타사가죠 무시디는 세디 왜 파미밀리 비우 위치 미밀리 그라미밀리 메비미밀리 수리로 도가셔기는 리사키 케바데 예수 그리스도가 또 spiritual blessing 때 spiritual blessing mo spiritual gifts ni leke krimorsho a gift upubo mo spiritual blessing te kapian tsade a top besedi hupie at gochli morsho gacha akat sugel hochli morsho gacha sunusde ha ha kwa ke dipola chaga more ke dipola thaja hathe depi utshaga lakhordi verse soruno haidipu pongu ke meje zayela Tetsese pokriugino hametho kagasha uketsu tslike Teja kasha mu ketse praise-uliro pielavo potsla morshogacha sunte Verse kirekenyenu sidi we Kristagi kemer bagata kerime kobu pozayu tsedi lulieketola ukobu pozayu no toleketola Verse kiredie Susu hapiu ke penufet hemie shelikatal hiteuzo pozayu tseleketola ugo taja ko ngule ta gacha po guarantee ke di baga kama sorfu sul hiteude musue mohorude musue pupigeje su vor ugo tsogataude la taja pugesh su go se pete vor ugo tsobade ugo tie taja tade baga chela Paul chataka ke shikim hidi hakoha pupi sidi mo hakoha chmuze mungu ke ligino tetseu praise uzoga juwe ugo pigata mesemo praise we hila pokivonu geche praise ubu ke penyofugi lavo geche suswe mogo salano no tie ke penofat se morsho se igachu ke diboga poketi ke vize puje poteja te de kapese atso hate de arkhisho isiro ko potse badazo
mut het sewe poki lavo set debadozo slaugo ke hu poshiri jubilee thekranu lerlete ugo ni mimi vode ugo ni segato tipo vorja ni pubu ugo KROSE mo kalhuno uto mi pobogache uto kalhuri lesha pathaja thedde pi uviech pi bagache hakwari lepe susasha ACD chpuki tatiri ugo kasemenyo selie ropfuki tatizo shri THEJA hakwa lemu medodi ugo keze ugo nisedi tenini dewe ni pubu jabie betetsi telanu ugo pete kezedi tadiku krepodi soru abu medo chile de kezeshita FUBU ZAIGA CHIKI NIUNU POR FUKE KO KABE NYEGO TSUDI NYENU GETO MIU CHIKE MET DISHNU CHAYA MU KEPELULA KRISTABU NYENU BALINU MU NIMEBU KRELE KEKRINU BALINU CHAYA SIRO NIKO MU KEMESAGO PET TEBUWE SIVO TOLEGALHO POR CHA POR JA POR KRIE MU POKESU SILEGIVI KEKONGULIE MU KEPENYOFA KEKRIE SIVO TOLEGALHO MASI SILIE Sidi uke penya fubu nieketsu siliketu la chaya siro ununu matsutu ekaja ke kolanu we chamuri lelegivi ke zie chisiligiviu bobu ke hunu mu krista jisuginu tepupe tegi ziu ke chache mu ke chache zapu za yetchi bo nyo mu ke masar fu zanu chayawe amen amen balalidi ke pesiga tipo seledo keriu liro ugo pet kehu sibade ugo associate member chidi ke KROTHO moja putsi gavor ajo nisia se khose vogata wednesday october zatin he ni pugi nur lide urnu motorzo mo KRÜ echeri tenu shoba sala ni ke chagi apodizeo ki setunyo akrie mo KRÜ ko mo ke kreme gola chabaje ke nioliro NBCCA prayer and fasting to ZHAPU October Zakare
din he Saturday din he ba sur kise ba sur nu theva ti ba suru ka cho kise de hola ugo vorge je Saturday din he akia nu posede bo chले se uto me se no ke chatti go se vo ga da chdo we mu kise akia ba sur nu ba the ta ka cho ke chatti bo ba do mu pastor go he go ke chatti ha ta su do idi se siu ugo ke chatti go se vo ga da chdo mu sin he voli liro ke cha chaguri se ke yesha idi ugo ke chatti se vo ge le chdo we se liro jubilee program invitation parbade mu ke husunu se u ke hu ke krigo se invitees ko mu participants ko se debade mu ni ke chagi hakolai chabaje ugo puti work ke go no ke se ke pesilali to deri program ro ham heba vogata sunday ni ugo planning committee convener se ke za de october me fet tha saturday ki se pathe thadi puti ki hagi anu se dem ha to ke chatti bo bado opening ceremony musuli ro karta kola se bakerdi puti ki ke NBCC Convention Center nu kise ki huti ubado mu sunu pastor Reverend Vilodi puti sesudo japuti sesudo se thevati ba diegi Reverend ke do pese japuti sela sudo mu Saturday ki huliro u ki hukola pe kode se Sunday ni October jam fe thefen he kise ba kergi ki hudo Reverend nachali puti sesudo mu thevati te se ki hu ba diegi bala do mu Dr. Kethoser japuti sesudo la nie ke chatiki program haulai chabaje member go petela bus mu transportation ke sesudo bus la ni hakori lebaje how pemvadi October jam fe din he Tuesday he ke NBCC Convention Center nu u ke hu pette ke je ke ready mass social work po bado ba musla sin he ke chike kri bus ri ke sesudo mu peteri puti haw lebadi niti spare badi work ke pe KROSE October jam fe die Tuesday mo ke chike kri mo baskuri ke sesudo mo puti pe nyovoli liro ugo puti guri mo shoga za rise ke pesila lido vorga za Sunday ni October jam ker pengun he tie ugo jubilee ZANUO complex ka sabo segaba hawala chagle ti bo bado mo kise ke hu tiunu dedication ha thot selido sala ni hawri lebadi vor ke KROTHO se October 15 vorga za Sunday ni jubilee complex dedication ti bado mo ke huchili liro meche he sabado ba ho sala suri ledi ni di work ke pe KROSE se thalau liro ke huchili liro hagi hanu senior choir practice jubilee la chali ke to jaba do she sala senior choir members ko peteburi bala sunu di ke pe si se je puti hala ni ko pe je